ni o se va mene tini ka viwa kina rusu kono kwa ka wa mimita kino tisu na sokalo se na lotu mene da ulita chena matani kuwa sarau ni da masu se da wado do tana kalo na wanua kena ngauna kevenga. We can pray to God and praise Him at any place at all times. No wabunga na tawakasamta na kalo o koe tu na vesa na kevenga. E tu na vesa na kevenga e tu talauka na vingo na kevenga. E chuki no koe. God is present anywhere at all times. No dawan tawakasamta takina. Ngoe wandita chuna ndoni same. Na same ndona rautulu sobre kaviwa. Vitu kina tini karua. Me ulago tani kivei. Mo yali kina mana lomuni se me unro kivei me ka ko ni tiga matamuni ke baka ka usa dhambi lo malangi kuni sa tigo mai kina ke baka usa wa rautaka na nongo mode mai mbulu reda kuni sa tigo mai kina ke baka ka usa tauda na tamba ni mataka ka laki tiko mai na sauka ni wasawasa ena tumberia unga mai kia na lingamuni sa ka tauria na lingamuni matau ke baka usa kaya iyo mitambo na kia umanda nambuto sana kai rara masara mai viau nambongi ia nambuto sa seni vuni takarawa kina endwana ka sa vile nambongi me bakana singa sa toto vata vi kemani nambuto kina rarama ne sindona vanua ranindala na kina nona tigo sindona ngauna na kalu lebungo itu na biasa na kenga ya esando vagabunga ndo numana tamata ni kalau rani ndarong di kiantanga na vivu no so endan ditaka mendala ki sokalo kina senevi ngau nanga endana numa mendana ngau binakango ena ga rongo di kianta kina na kalau ndele so ni ndarong na chiu era tun chuko era na bani sor mai Jerusalem kina ira kai Samaria na ulivanua o kersimi era do ngaraba kina na kalo tunu chuko na ram saika na ulivanua ngo o kumdo mai Jerusalem kumdo na chiu na koro sena bani sor mai Jerusalem ia ana leso nini kuwa na tine rosa bulu era sa kaya era sa ndau soro na ni mamingase na ulivanua ngo ia ndau sa kaya satu mai Jerusalem ni tekina endo no menda sorkina ni kuele bunga bekenda enda no macho enda mai lutunga na centenary sera ni lutu no ban lutu bola ka toka kina mai tumbe saran be mai langere se mai no sori enda mai lutunga na centenary enda longa benda enda lutu centenary sena beka hall sena valevatu sena bibu no tale so re dita ka so na barabi tigun merlau kira ndoli ngaraba kira na kalo so na nondra lomani rumu lomani vale ndo no era dita chuira me ngaraba kira na kalo ndo no mo kenda ni no ya we can meet God and huno endan dita o kenda na tamata menda na sota kina bate ko na rongo di kenta la kina kwa watala kina na singa ndo no mo kenda singa tambu mimbi enda na lotu kina ena ngai reidi kenda kina na tura we singa keve non de to de sulu enda sini kawitaka it's only Sundays then the udambe kina the lotu na kina the lotu mataka lotu singa lewu lotu ne kabe other days esana pa sini bibi to weekend and sandi tanga singa tambu no singa binanga sini lotu singa tambu ia so tara nga uno sa buto chwali lai ngauna ngoni masu dini ta chicken so na ngona tin ko na kaloko da ngir chicken na lali ngona na masukina other times I'll not pray except when I hear the lali san ngir na lali au san ngai lot san ngai masu what you kin do masu na lali na tini na masu na ngona na tolo na kaloko matakali lai kito wa masu sema tigo mai ndene vese ne vei ni be hula hoto ka te na tio na kloka na bongi ni singa warambuka kina matagale singa tamu ngona kevea
Ngon keda chu keda kina kalau. Wingo na keda. 2 rua tol vali mon vitor chin karuan 2 rua kena keda chu kina kalau. Sinton na manua. Ela ni kina kwa. E babuli kan chu chisu enon dele soni. Ni kalau e kalau yalo. God is spirit. Kalau yalo. And then araw ni ngarabi kwa se so kalau bi kwa ene bibu no keda nga ene bingo na keda nga. Feel free to worship him. Uno keda nga era indang ngarabi kina na kalau. Mebka ni kalau embulia na ngauna kamulia tala kwa na panua ene senra inda vari leti kwa so mai. Kina bone da numu kina tamata me da mai ngarabi kwa kina. Mendara numu kina kenda ikes makias involutant vari leti kwa so mai. Since God is the curator of all time and space, we cannot confine him with our limit of space and time. Ene sinira ya. Kwa na kalau lebu. Sera inda kojuka me da vari leti kwa so mai. Mumay daw ngarabi kemu ni mono kalulebo uno keda nga $10 menda $10 tu na romanda ni raindi ngarabo na kalau ena be uno keda nga tulisan makasa malega mo dabuta bikanda dua sarau ni da kilana kalau rau ni da kilana kalau iya endan daw na numutu ni saria na kalau chu sar mai loma langi de sini ready koya me bakata kanin tu e bol ka chikenda sa bol ka sotonga ko ko ready ko we can feel him, we can touch him ya na kalau sin ready ko da no mutu ni saria na kalau ni da buta na kalau yawa enta sangkara chu na kalau yawa chu me loma langi chu me bi loma langi una chu no chu ko sin kila ya na kalau ko ande ande tu me kin men reida men de kili ko sar kin babenak yo chisu ya ka chu ko virto na bana marama ngonele ni samariengo ni korosaika ndo sa lotu be koya ndo sa sire ni kilai koya kima misa kilai koya kima misa lotu wa na tarongo wadau chun ndo lotu enda lotu be koya sa kilai koya se enda lotu singa baleta au kilai nungu ngasilebu nungu bun lebu au kilai tungo au kilai chun nungu abu ni babu lawa au kilai chun job description au kilai rekengo senda tau chon da kila kan da sini kilai koya o koya na buni lutu na kalau bate koya e ka chu chisu ndo sa lutu be koya ndo sa sini kilai koya kona lewa koya ka rabara uchi no ira na kai samaria ke nuli mono ya tu na chu chisu ndo sa lutu be koya ndo sa sini kilai koya taru lutu na weekend ni kuwa au lutu chon lutu sile betin lutu ni tamangu lutu ni tukangu lutu ka bata bermai kina bonuango koya lutu chino lutu sile sen mo lotu mo kilai ko ni token lotu mo kila na kalu lotu bi ko kilai ko ya ka chisu kito sa lotu bi ko ya ko ki sa kilai ko ya menda lotu wan kalu en de kilai ko ya ni sa lotu kilai ko ya en vai balik na bi ka to sa renda da kava ra menda na kila na kalongo to manda in de be kilai bat ke chisu se na nda wan do menda kilai ko ya enda na kilai chisu manda we kilai kina kalungo mo kilai chisu kona kilai chisu aka kwa sienra ni ndo la ko tamangu through me first menda na we kilai wata ke chisu to manda erto torang chisu Filipi turanga wata ke tamangu ni menda mai kito na kai badeu ka chisu au sa tiu wande ke mendo usasi ni kilai Filipi ko koya sa kilai au sa kilai tamangu au sa ndo bata ki tamangu asa ndo bata ki ko tamangu a wasa ka sa wasa taka we kemdo sa seni nungu bata ki au sa nirau bata ki tamangu kata lang Paula ko Kristo sa vila kina na nona serau kena yalo nona tobo na kalo nindare chisu endare na rarama ya lalo serau ni kalau wendereda no libana ko chisu Kristo kimni tura ke marama sana rawa menda kila na Kristo ngo eno de wilboltamu there is no other way sendo telefono enda na kila kina na kalau Kristo ona kila nga eni voltamu ne volongo sa tukuniau nda bongi tarchen matando ko menda wilboltamu you must read your Bible read and study your Bible menda wilika kanda wilida chukoni voltamu menda vekile bina sarwat ke chisu ena ve sina kede ne bengon kede menda tigi non tambula chu menda wili bona tambu na volongo etukuni koya menda wili bona tambu
kanda baka vulitaka kiwera nanda vuvale menda ulika na ibola tambu menda kila jisu kina o koena lumini kalau sana kai rawan inda torain waleka kiwana tamana ka choni ia sa volai ongko mundo bakang bauta nisa Kristo o jisu na luve ni kalau yang mundo rawata laki nambula ena avana indo sa bakang bauta senda ulika walenga senda bulida walenga nanda ulika bulida bakang bauta na wasa ni kalau bakang bauta na wasa ni kalau ai ndonde no mukilaki na tamana na kalau leo choba na kene karua na kalau e dingo mo walenga na sokolo no bu jisu na kalau e dingo mo walenga na sokolo no bu jisu. God accept worship only through Jesus. Kau jisu ia ena la ko mai ngauna asa ga yado mai era na lotu mo algo ba indina vitamangu ko ira sa lotu indina ni sangra ko tamangu me ba kango ko ira sa lotu wa ayalo na kalau ia ko ira sa lutu wa don mer lutu wa algo ba indina kata la jisu bi tomasi ko ya na sala na buni dina ke na buni bula sa tukuni ko sara jisu ya na buni dina ya na dina lutu wa algo indina lutu men kle jisu ko na buni dina yang na kila na kalau sa kambi bikina nanda vingo mi jisu to manda ki nanda bula me tino nanda bula men da vai to tekani to ni jisu ka cho dike kau jisu a vos que estar cosa a vos ta vi que mundo sa sin vos nga sa ni ro vos wat kita mangu ai to ni jisu enda vai to te kenda kina sai to ni kalau enda sin re na kalau sa ndare jisu sa mai tamata to jisu sa bulo to jisu sa to volanti se pele tutu ke jisu men da vuli mai kya ena to ke ni varo ni bulo ni jisu ni varo ni to ni bulo ni kalau i kenda na matanda indai ni tacho ndana reda ni karua ni tikina no da vingoma na turang jisu kino ndambula meliu te kenda ndambula tacho yo kenda ndambula ni jisu en ngai tumberi kenda chikina no da vikilai watkena kaluna tamana kene otu etinga me kavalo no da sokalo we should worship in spirit kavalo kuni kavalo wale tunga re lebu wale tunga ka ko le ro sele to le to songa ni buna da hono chukina le ro nga sele to e tametin le lebu ngare kalau sini kan le lebu kan yalo le ro sele to nga sa chon kan to malo kerto songa ni en buna da chukina kembali sini kan ni wili sokalo kan yalo sokalo enda reda kan da bimbi taka en matakan tendai nanda vekila ke nel tambu me kako ni tuana vekilai tuan vekili makawa o tsinga o sakai mata cuma ne vekilia en muda ta ne vesinga o bari ta tuan ke na bari ta en tuana kado au reda mai vale na kango tuana kad no solimbula eu en tuana no to vivalu taki na tamani vivalu taki mai rugen wa mai no sori ani ke chin kan don sin bulu chune tin ka vi obit sobul ka walu samba tul sobul ka vi na kango ikun ba ta chona kango no bi kile bat ke jisu en ngone ya en senyang mosa sinyanga kembali na kai bin ka chike nonomu bula wat chuke ne ala tambe ne vinga na todo sar en vinga todo sini kwanga o sa va kilanga ngon to nga kino asol bula kina sa tortumia your past experience with the Holy Spirit sende no mata chuke no kan bula ne besinga no bula wat kene ala tambe ndo tura tu no kwa e ka chuko en kena watanga ngen de versa bakatan heartbeat no tambula me chusara kino mro vikilai wat kene ala tambe vikilai wat kene ala tambe ia no tambula se ne vikilai wat kena al tamus turang jisu me bese kondi no de vengo it is a moment by moment walk with God inda vinkat men lot wal ko indina men karauna non tambula wat ne turang jisu men mereka channel tam men vi minute se kondi moment walk with God ngon keda me control kun don ngona basiki ne keda na bunida and then daw sotaba na bulan dendre ninda warabi
que não anda veiculai makawa que na tambo enda sana andau dalata kina kasi atala ni kilaki na salmo vou e tumbir que anda aqui na tambo salmo tumbir que anda aqui na kalau santa na dalata se mete na vara o chekenda que não deve veiculi makawa dona lotu makawa quando cabo quando lotu vou lá quando vou ni exodus cabo tungo enda seni kila mete dava enda sa vara o chekenda no mindset tunga sete tunga kamakawa menda lá tem mais quando toca menda reida na dava no vitumbir ni aro tão weekend na ngongo enda na reida kino que anda na rarama que no vitumbir nikalo ena lima sama bulu tali na mbaki sa tema tanda ni rongoda na leo ni Samaria ya warabi ndo sota mataki chisu na leo ni Samaria esa warabi tena lutu na tukana ena ule uno me kersimi lutu ni tukangu o sa warabi tunga kina ena ngono talenga mai Jerusalem talenga van sor mai Jerusalem era sa warabi to gen mai Jerusalem kau chisu sa seni kena ngono ya ata mai ngono ya lo na kalu wina lutu bi koya lutu walo waindina le du so mena masu turanga ni tumberi ke mami miki mami lueni baba koso dina be ke mani ene mi vasangarana lutu walo waindina kami tiki ni mimbula ene vi sekondi ni miniti awu ni mimbula kem sema tiki mami tuki na batke ke mani kakuni durna bunida be ke mami misa homo suta no menyalo tamu wako ko te ke mami tuki na kalubinaka maso no komunitisu ni mami turanga kai wambula amen.